Whalawhalahi atu hānei hado tolo do walatala tutupu ke lata ia mui pūli hipo nei. Kai whakamua whakamole atu whakalahi e whahinga hua whakapuloa. Hako nā kai whai walatala BCN News wonga hau Niue ke whahitapu e kwa mole. Lauia ai e whahinga hua whakapuloa ki he daule kua he hila, he motu, mui nā kai whai malolo hila ki he whahinga hua ki he ua e aho. Kai hana e whalo do walatala tutupu mahuinga ki he motu e whahitapu nei. Hongo fulu ngai e numela he tangata kua pikisia ke he ngangau ko visi hongo fulu mahiwa ke he mga honei ko to whailoanga ia ni moa mai he ofisa he tuhi kupula he whakatuwhanu ke hau whaiu mui whaitapu e kwa mole. Ko whai whakatokaanga fōu ki e whakatuwhanu he tau ngā honei ke whai whakailoanga tumau he tau aho osi ke he matahola ono he awhiawhi ke he tuanga he tau numela ia lau tolu ko moa ke he ngangau. Hanei a Saraya Mangawa mui tau walatala ia. Katoe onong fulma whae tō pāsese ne whenonga mai ki he motu he māma he aho ini awhi. Mo e kua tau sei halo tōla tau sivianga aho whakamua he aho nei. Ne ka mate whenonga mo e na kai no nofu pui quarantine free travel whakamua he aho ngofua ua fulma fitu ia uni he whahitap kua mole mo e katoe tahe seo hong fulma vole tō pāsese ne whenonga mai ki he motu. Toko lime tau pasese mai he whakalele ia ne pikisia ke he ngangao ko visi hong fulmahiwa, mai he tau sivianga ko visi aho whakamua ne whakahoko he aho ua kua mole. Limunga fulmawhai tau matakainanga ne whetata aki close contacts mo lo toru, toko lima ia mo e nono fupuipui a lo toru ke leo ke mau e tau sivianga he aho ke toru aki, he aho tuloto kua mole. Mai he tau sivianga aho ke toru, toko ua e tau tangata whou ne pikisia he ngangao ko visi hong fulmahiwa, asi malikisi hake numela he tau tangata ko moua he ngangao ko visi, ke motu ke fitu he mga hoia. Ke he aho hake, koe aho whaleili kua mole, toko ua whoki tau tangata ne moua mai he tau sivianga, kua pikisia he ko visi hong fulmahiwa. Katoa e toko hiwa e tau tangata kua moua he ngangao ko visi hong fulmahiwa. Ke he aho whaiumu kua mole, kua ilo ai whoki, kua tahe tangata kua pikisia he ngangao ko visi hong fulmahiwa. Asi katoa e tau mela ke mga honei ke toko hongo furu e tau tangata, he motu kua moua he ngangao ko visi. Katoa e whae tau matakawi mahuinga ne whai whakawhetuianga mo lo tolu nei locations of interest. Koe matawai restaurant moi pool and bar, Bellini's Travel, Crazy Unga Cafe, moi Kiwi Bank I Alofi. No whangaeni e motu ke he papahi ongo whakaofo lanu ango he nakaila whai tangata he taumanga kua pikisia ke he ko visi hong fulmahiwa. Kua whakailoa mai whoki he whakatuwhano he whahi tapu kua mole, tō hahai ai e tau whakailoanga ko visi hong fulmahiwa ke he tau aho osi mai he matahola ono he awhiawhi ke tau lākau hila Niue COVID-19 website. Tahe matakau mai he motu ko New Zealand ko honghoko mai e ke motu e mamhao nei o mai alo tolu ke langamatai da whakaholoanga he motu mua atu ke whahe malolo seno ke tau langamatai ke puipui e motu ke he ngangao ko visi hongo fulmahiwa amana ke ai alo tolu ke no nofo me ngahua ke whahe malolo seno ke ua e whahe tapu. Ko hoko mai e whakalele Hercules he mole matahola ua he mamhao nei ke ta mai e matakau nei. Mai langa BCN News e tau whailoanga mai he whakatuwhano New Zealand he mamhao ni awhi. Ko tau kupu he ikipule ko lilifu ko Mahuta Nanaia mo ikipule lilifu ko Penny Henare. Whakailoa e laua e tau langa matai nei he whakatuwhano New Zealand ke tali atu ai ke ale he whakatuwhano Niue. Talhau mai e palimia ke BCN News ko e ale he whakatuwhano Niue ke o mai kehe e matakau nei ke aua lauia lau tolu ka pehe whai pāsese he whakalele e New Zealand. Ka moua he ngangao si nā kai mai ke tau pulotu nei ke tau usi halau tūla tau ngahua. Ka mena ia a si ole atu ai ke lele mai pawaki e wakalele Hercules. Poto ia ke he matakau nei toko ua e tau e ke kāfo, toko tōlu e nosi me whalo ta tangata ngahua ke langomatai. Toko le mai tau tangata mai he matakau New Zealand Defence Force ke whakaako ke tau tangata ngahua e whahe malolo seno ke tau puhala ke le veki mui puipui e motu mai he ngangao nei. Tamai whoki he matakau nei whalua koloa puipui ngangao, personal protective equipment mo tau koloa rapid antigen test mai whahe malolo seno. Amana kia e matakau nei ke ngahua mai whahe malolo seno ke he whale ngangao Niue fōu ke ua e whahe tapu. Ko e whakalele Hercules ni hako mai he mamhao nei ko tamai whoki taha koloa inisini generator ke lata mai whahe ngahua hila ke langamatai atu ke he tau le kua ne kua tupu ai ke he malolo hila he motu he tau whahe tapu e kua mole. Ko tuku whenonga atu e lilifu palimia ko Dalton Tangilangi ki he mamhao nei.
Koe whenonga whakamua nei he lilifu palemia tali mai he maua ia katoa whaanga mahina hayuni tau uawhi ua frumaua. Amana ki fōkia ia ke he whenonga nei ke hoko atu ki Wellingtoni ke whakatūtala ai mo e palemia ha New Zealani lilifu ko Jacinda Ardern mo e tau hukui he whakatūwhanua New Zealani. Ne whakatūtala BCN News mo e lilifu palemia ke he tau puhala Zoom he māme hau hini awhi mo e pehea ia maloloa ia mo hana mga whaoa. Pese ni kona nofu pui ha koe taha he laua tama ne ko ia koe taha he te tangata toko lima ne maua e henga ngau he whahi tapu e Kwamale kai maloloa lau tōlu. Maloloa e mga whaoa, tungana koe tauseanga, mai hea whakamua koe tauseanga mai pui anga na kai ni ke mga whaoa kai mua atu ke laulahi he taungata tangata. Koe aho ke ao noa ki ai ha mutulu ke he aho ne whakamua e tama ne hoko mai makopuna. Sukane ne mawhisi ke pui. Si hei nā matulu whoki a tau siwi kamata mai he aho ua ia he whaitau Kwamale. Tunga bena kamata mai tutuanga a whakamua ia. Hoko mai ke aho nei. Hei e tau siwi ke tau RATS test. Si pia whoki ke tau PCR. Si kaue, kuau tānia mo tukala. Ma whala mo tōru a tau siwanga ia pia whoki ke a maho pungi nei. Ko tuku whenonga atu e palemia he aho nei ke Wangalele Hercules. Tō whinatu ia ke tau whanoanga e tau motu I whisi, mo e whalu motu whoki, mo e tō whinatu whoki ia ke wheleweia mo e whano, mo e palemia ha New Zealani lilifu ko Jacinda Ardern, mo e tau se e tau whakatūtala anga lalahi, whakatu whano ha Niue, mo e whakatu whano ha New Zealani. Pehe palemia whakauia ia, ko maua I siana he aho nei, ke whinatu ia he Wangalele Hercules ha kua mawhala e hana tau sivianga ki hinga ngau, he tau mga aho I tau aho I Kwamale ne nofu puipuia ia mo hana mga whawa. Kua mana ki whoki e ki pule he tupe lilifu ko Crossley tātui pihia, mo I tohi kupe he tupe, mo I whalo ofise whakatu whano, ki o atu au loa ki Wellingtoni ke lata ia mo I tau whanoanga nei, he tau whahi tau pi mua. Ha ko whinatu e palemia ke tau mutu kehe, ko lilifu I ki pule Crossley tātui, ka eke mo hukui palemia. Toa e ki whoki e ke pule mai he maanga ko toi, lilifu ko Dion tau fitu, mo hukui I ki pule. Ko maam hea hoi ne awhi ne whiwhili ai he tau lilifu he whānau ke pule e ke pule mai he maanga ko aluftu ke lau lilifu ko wainga tuku I tonga ke eke ia mo hukui whakatonu whānau he whānau ke pule ha kua whinatu e whakatonu whānau lilifu ko himata ke lesi mo I tohi kupu he whānau ke pule Cherie Morris te whatu ke he tau mutu kehe he ahongo fua he whahita Kwamale. Mahui ngai katoa whaanga nei he hukui whakatonu whānau ha kua whānau kehe mai e whakatonu whānau lilifu ko Hima Douglas mai he motu he ango fua. Whahatapu Kwamale pia whoki mo e tohi kupu he whānau ke pule ko Cherie Morris te whatu o ato e laua ki tau mutu kehe ki tau whānau anga. Tahai tau matapatu ngā hua he hukui whakatonu whānau ko lilifu ko tuku I tonga ke saini e tau warrants of appointments he hukui palemia mo hukui I ki pule ke he tau aho I mua. Kua whakakise whoki e manako he tau lilifu e ke pole ke whakahonko tūmau e whalo tau whanoanga he whano ke pole ke longona mo I loa e tau whakailoanga hanga wia ke tau numela ko visi hongfulmahewa he motu. Ko moa mai ai e whiwhilianga he iki whakawhili ko e Chief Justice Coxhead hanga wia ke tohi ole he matakau Olafua Apollo he motu. Ko e tohi ole nei ke he ua e matakupu ko manako e matakau Olafua Apollo ke whiwhili ke e iki whakawhili he whakawhilianga lahi ha Niue hanga wia ke whalua tau whiwhilianga he matakau sipote Niskam. Hana e dawala tala ia. Ko I loa I e BCN News he aho tuloto he whahitapu Kwamale e whiwhilianga he iki whakawhili tokolunga ko e lilifu ko Coxhead. Ko e hana whiwhilianga ko na kai muitua he matakau Niska e tau puhala ko lata tō tau se whiwhilianga ke uta ke he matakau Olafua Apollo mai a Niska. Ko e mena ia ko na kai whakamooli e uta ke heanga he matakau Olafua Apollo. Ko e whiwhilianga he iki whakawhili hangao ia ke he whiwhilianga he matakau Olafua Apollo ke he tau wheua Commonwealth I Birmingham. Pehe mai e iki whakawhili kua na kai hako e tau takitaki he mtakau Niska ke whiwhili e mtakau Olafua Apollo koe mena ia kua na kai talia e mtakau kua whiwhili ai he tau takitaki ha Niska. Koe tau whakawhilianga hopo nei ne tau si ai hea holotu Kwamale ke tau teke nolo sum.
Mai long BCN News ngā hua ngai ania takitaki he mtakau olo whapolo te hipa. Mai hana komisi ke whakamaupaopo e tau whakawhilianga nei, mai tau whakawhetuianga, mai mtakau komisi ha niska. Tō whakalaulahi atu fōke BCN News e tau walatala tutupu nei, he tau aho mai mua. Kua whai hikianga mahuinga ne kua talia ki ai e tau motu he lalolangi ke he taha whanoanga lahi he World Trade Organization ke mahina e kua mole. Kua whakailo ai he ofisa komisina ha Australia ki Niue i ne awhi e taha maweheanga kua talia ki ai e tau iki pole he tau motu ne kua tūtaki atu ai ke he matakau nei World Trade Organization. Li me aho he whanu mai nākai whakamaoki ke whakatūtala me longana e tau tupe he tau motu e Pasifika hanga wia ke tau puhala lang matai tupe nei, he tau motu lalai he lalolangi ke tau matakau fusiika he tau motu ia, kua whakamuka e tau matakau fusiika nei ke fusiika whakahanoa ke tau walatahi ke he lalolangi. Kua lewa fōki e whaitongi he tau whakatuwhanu he tau motu e Pasifika ke he tau whanoanga he matakau World Trade Organization ke tau puhala subsidies nei, ha kua kisia e tau le kua ka tupu mai ai. Tunga e toko lano he tau numela ika kua kisia, ha kua tau puhala fusi ika whakahanoa. Kua tau motu e Pasifika ni au loa ke maua e maweheanga nei, kua motu ka Australia, Fiji, Samoa, atu motu Solomona, Papua New Guinea, Tonga, mo Vanuatu. Kua lau tolu ia ni tūtaki atu ai ke matakau World Trade Organization, nā kai tūtaki ani we ke matakau nei. Pea i ki pule he potaanga he tau whainga hua tufunga sia li lifu ko mona inu. Ko maweheanga nei, tō langa matai ki le veki mai pui e tau numela ika, he tau walatahi mua atu ke he tau ika ne whai oviko ai, ke he tau walatahi he tau motu Pasifika. Pe he komisina ha Australia ki Niue li lifu ko Louise Allerton, ko whakakise maweheanga nei e tau mitaki ka ngahua au lai tau motu Pasifika, ke he tau whanoanga lalahi pe nei he lalolangi. Pese ni e nākai tūtaki a Niue ke he matakau World Trade Organization he talahau e ia, kai malolo lahi e tau whakahaloanga ha Niue ke le veki, moi pui e tau tufungasia ke he moana, moi tau walatahi he motu. Tunga ni ne kua kisia ai ke whahita poe, kua male laui ai e motu katoa ke he tau le kua ke he malolo hila he motu kua mase e hila ke he ua moi tolu e aho laui a lahi e tau maanga he whahito ke lau he motu tokalong e tau tangata moi tau kaina ne nākai kisia moi whai malolo hila si laui ai foki e whahi whakapuloa. Hanei Saraya Mangaoa moi tau walatala iau. Ka mata mai he awhiawhi lotu he tahe tapu kua mole, ne mase hila ke he motu katoa. Mua atu ke tau maanga mai matalawe tuapa ke hoko atu ki liku. Ke he awhiawhi tuloto he matahola walu ne liwa e hila mo ui ke lata mai tau maanga nei. Kai na kai lewa ato liu fōke e hila ke mase whakaofo he awhiawhi whaiumu ke lata mai motu katoa mai he matahola ono ke he matahola hongofulu he awhiawhi. Ato liu mo ui fōki ke lata mai tau maanga mai arofi ki hakupu. Na kai whai hila tau maanga he whahi toke lau he motu, mai he awhiawhi whaiumu mai aho tapu, mga hone liu fōke hila ke mase ke lata mai whahi tonga he motu. Na kai whai hila e motu katoa, whalu tau matakaunga hua whakatuwhono, tau pisinisi mai tau whale kai ke he ue aho. A tō hoko ke he māma he aho ua he whahi tapu kua mole, kua liu e hila he motu ke moui. Lauia e whahi whakapunoa leo. Tokalonga tau tangata ko tupe hakua na kai whai hila ke whakamauia ke tau whalisa tuku mena kai halau tolu. Lauia fōke tau kaina hakua na kai whai vai whalo tau maanga, mai na kai moui fōke tau tula vai. Whenaonga mai e taha tangata ngahua hila pawaki he wakalele he whahi tapu ko mole, ke lang matai ke he lekua he hila he tau ngaho ia. Moi kisia komitaki mai mawhala tuai e hila he motu ke ngaho nei. Tali mai he kamata e tau whakaholoanga quarantine free travel o mai e tau pāsesi ke motu kai nākai no nofu pui. Tokalonga e tau tangata he motu ne kua tupe ha koe tau whakaholoanga ia. Kai whai foki e tau tangata ne kua liliu mai ke he motu ko hea tau tolu tau tangata ne watu ke motu Kunisilani. Kua manako foki ala o tolu ke langomatai ke pui e motu mai ia he ngangao ko visi hongfulumahiva. Tokalonga e tau mamatua, ko tupe ke he alo tola tau whanau, ha koe tau nimela ko visi hongfulumahiva fōu kua maua e motu ke ngaho nei. Mai he tau whakailoanga he tau ofisa he whakatuwhono, whakatumauanga ia ni e tau aonga ke hawhangi, tunga aonga tokolunga, aonga he tau whanau i kiki, moe aonga pulotu he Pasifika University South Pacific. Kai kua whakailoa pe he mai ke tui tumau e tau pā ihu.
Kana kai whai pā ihu, tona kai mai ke hoko atu ke he aonga. Pe he mai he tau wholinga pepa he aonga tukolunga Niue. Mai ke tau mamatua ke toka halo tola tau whanau ki kaina, ka pe he koe mena kua tonu hane ke lo tolu ke le veki mui pui pui e tau whanau. Tui tu mau e tau pā ihu ki loto he tau poko aonga, whai pā ihu e tau aonga kua mai ke whaki. Niu mea la taha e tau whanau me tau tangatanga hua he aonga. Ke whakausi ha tau tōla tau walatala ua fulmataha i tau whakamailonga pulotu ne kua whakamoli mo i tuwha ai ke he taha whakaholoanga graduation he aonga pulotu he Pasifika Tonga ne whakahoko ai ke he ua whahita whakamoli tokalonga i tau mga whao mi toka pisinga kua whakalataha atu ai ke aho mahuinga nei kua whakahoko ai ke he whale taonga Niue. Kua whakalataha atu e tau lilifu he motu ke he whakaholoanga graduation nei toko ua fulmataha i tau whanau whakaaku kua maua halau tōlua tau whakamailonga pulotu. Kua whakamatala ai Aida Tālangi he kesi ke hukui i tau whanau whakaaku. Maua ai e hana whakamailonga pulotu Masters of Business Administration. Kua tau whakaholoanga whakahikua nei kua takitaki ai he palemia he motu lilifu ko Dalton Tangilangi ke he hana ko tō whaanga koe Chancellor he University of the South Pacific ni kua whakausi ai he matahiku he mahina kua mole. Ko longana ai fōki ke he aho kua manaki e ulu whakatonu he aonga USB ha Niue ko Sione Lolesio ke whakausi hananga hua ke he motu mo e manaki ke liwa tua ia ke he aonga i Suva i Fisi mo e hana mga whaoa ke matahiku he mahina nei. Whamarina atu fōki ke lau tōlu e tau pulotu ia mai ia he aonga USB ko maua halau tōlu da whakamailonga ke he tau mga hoi kua mali. Ka pia tau tōlo da walata ala tutupu ke lata ia moi pūli i he pō nei. Amana ki atu ke he pō tuloto ke lata ia mo tau walata ala whakapiri tānia. Kai tuku atu da ui whakamrina ke he pō, nono whā.